nga ombwiro obu obw'abaana bakwani bagaruka ahaishomero na niki ekyo omuntu yakubasa kukora ekyamuhikaho kanyikyirize Aaron ori kwebembera ekibiina eky'aba taxi abo muri Mbararar City yashoborora aha bintu ebibatiireho na munonga okureba ngo abavugi ba motoka tibayongeza bishare okubura kw'ebintu by'abantu ahamwe na nebindi. Nenda kwebaza management ya Sky TV yakari abantu abo mwanitsikaho kurijo basa ku nora bene twara tfo ko bari zishimirwa twareba ngo twisigaringa kaba ko yindi transport ko buriyo hacu ko tindo abantu bakabura kutamba for example takatungo ko icyo kitiko ku sharo bwingi kubona kureba ngo abantu baje kandi ubwo agenda kureba ngo twabasasha munonga bukuba finance shobora icyo tweteraho day tune factors z'ibintu twata hemehendo azamo amashita birumu emisoro birumu ebeya kubartizo rero tukosa motoka yo kudetermininga umuhendo tutwara umuntu ikintu cyabo cyabara bakutemba private vehicles zitaza taxi kekuyo kuyitira abana ishomero nije muri ngubu yawe yakaha yakunaga hari umuhanda ruguto mambegete yagenda askara mu kintu tine horchi ya kota cy'uko na taxi na ujo katiri cyancho muvujo kwiyanasha na motoka tino kumtracing so tuna private skole mu ya private PSVs skole mu ya PSVs tuno mu season iya Mbararar tuno mu season ya city y'abanyabwenge abantu batekunda advantage yo kwiba introducinga receipts ezabashabazi baheza kutenda taxi no bakwa taxi ngo kumanya taxi ziri mu bus I mean tickets ziri mu bus na taxi ziri tickets kaba tushaho umuntu arabona yatenda taxi ashabe bamwize tickets kandi bahandikiye umuhanda y'abanaza namba ya taxi niyo handikiyeho aza ticket ejo aje namba za office kugira ngo tumutikiriza n'ejo mutwe yakutwara niba bari mu mucumubi niba ari cyo cyawe ningo gundo muri ngo bwono gwabo utereze nambe sandikira receipt ejo turase ko bashaka twiyana tishongo bano baramuza batumurukaramuza ukakindamwe kumisoba kadaya kumwikirizana bakereza ticket bashitamo motoka yawe ubwo no manyamu wa receipt kwendera nda kwebaza management ya Sky TV TV ni munonga bagomba kushoborija ogwe nari kuri park ya Mbararar kushobora